Zolok sali santilhu لشخلومي لقاك أنخيله تشيرو لكوتانا إناشتي أشوك ساشبين للقونينك جيبام بالديوس كما يوكو جاك تشتيبال تشيرو لكوتان إكوير ليش كيبالب شلوك ألب لخلان الديوس مانك لكوش لام بالديوس ناكوروح كوي لا وناك كوانشيت أنيك تسايب مكو آخل تجيكرو ناك شاقشو خوناك لخلام أوج تشيقور رينشتيبال ناك كوان خوناك لنخلام أوج إنكا yalaka chi kare ruli na ruchi su ika nakwan holika kibam ilmanak lika koshlam mil Dios. Ahuldiga kakui rikina in liratin de apóstol Pablo salihu 1 Corintios capítulo 8 versículos 1, 2, 3. Sahun kuipchi atin nashcheji kama inak kakui lirahom jan naruchi koloke chiru lilo onink halanil Dios. Nashkutak kuichiku naklika rahom chirish lika Dios. Sali capítulo 8 versículo 3 ut liqarrahom chirishep liqas liqitzin jonasheli versículo 24 shbanak mani tarajli tishkoshlarib qaqquish junesri qaqoshlaheb anahqui li juntesal heb liqas liqitzin liqaqwa Jesús kamata kuinak kish junajiru chishjunileb lilaheb chichaqrab ut kirisi saqui baqui Ahultikak naklish ben li perel relish bekul li chakrab barkuineke taulimang li kahib chi chakrab li neke atinak chirish li garrahom chirish liqaqwa Dios ut lish kabil barkuineke taulimang li kwaqibchik li neke atinak chirish chishjunil li garrahom chiqish la ojo poyanam manak chirishe eble qasqitzin Sali capítulo 10 relihu Marcos naqataw li resilal hun li queen hun li sah al yomchan liqaqwa Jesús kish junajiru li laheb chichaqrabain kish kamchaq chishjultikankil li nashye salihu Deuteronomio 6:4 charrala Dios chanchala chol chanchala kwam ut chanchala metzew ut la kwa saguitzin jonaqnakarra aqiblaat naqliqaqwa Jesús yochi atinak rikin li sah queen li yomain kish kerretal naq li queen qa inashnaw chishjunil li chaqrab han kish yenaq nimbanu chishjunil chan utliqaqwa Jesús kishjultikare li chaqrab liqaqwa Dios lin atinak chirish li rahom chirisheb li juntesal Marcos 10 ut 19 la atna kanaw li chaqrab chanre mat kamsing mat mushuk sumlak mat elak mat yobang tikti mat balak ik chokoslok ilana la chukwa chan abang kishkere talnak li queen khain li sa khain kwan hun li chaqilal uchbana khannash rachish khunil tsaqal chanjali li chol chish khunil li biomal likaru kwankre ut nashra kujik chiru liqaqwa Dios ut chiru akwi hebli rasritzin ajonak nashkesh loqal chishjuni lishbiomal likwankarinsa ruchichoch chiru likwankaransa lichosha ashal nashke kujik loqal lishtumin sashben eblish neba ile ebli juntesal usalisa khain nashke naqan nashbanu tsaqal nashke lishaqrab liqaqwa Dios moko yalta ha anchaqun ahlo oninel koshlam il manaqichiba mil Dios kaut shbanak nashk eshlo al chishjuni likaru kwankre chiru lishkebal shlo al Dios ut li rasritzin le apóstol Pablo nashke sale 1 Corintios 10 versículos 27 ut versículo 28 chirish lishtab aleb liqasliqitzin kui hunak lima kwaq pabanel tachpoq chitzekank ut la atkhwaq pabanel tishkulagu shik chitzekank salirochosh Ayu naruna kachik naruna kaptsekanchaq rikin ut maqata patsre chanre naqinqata chichi salish kaush abanan kui hunaq li poyenam chantishya kwe li tibain manaqlitsekem li yogin chishke balakwe mache khambil chaq chiruhun li kibambil Dios chaqa kwe nashkeli versículo 28 ma sekachan kaut shbana qan shke lishtjalali la chirish naqlitsekem qan akshke chi chiruhunaq li kibambil Dios Haina rak nashtie jan liqatzul bal naq eblik aqreru usanakoruan chishbanunkil kwanaq kuinaqinka us shbanaq nokoru chishtoch balish choleb lishka usheb ebli juntesal utjo kanaq nashtie hokan utan kuiteshkwaq teshukaq malaqaq chikreru te banu panomaq chishjunil resh loqoninkil ruli Dios 1 Corintios 10:31 Le apóstol Pablo yoche atinak chirish heb likib amil Dios
manaklish ke balep shlok ale ba in nakoruan chish banungil kyalak chandreru shbanak ha yalik aru li nakake sa shpen haan shke bal shlok al bli khalanil Dios sa shakik le apostol Pablo nasche nakamu ko yota chish sikbal li usilal kahkwi chokre haan chan nasche khonakla inin yaling chish ko bankilep chol chish khonilep rik en chish khonil in ani siklik aru us chokwen khunes haban li us chokre chish khunile re nakte kolek hokan kishche nakanak wi yo chish kambal re rikin liqa kwa Jesus koshla nakwan karakhru manakchan rakhru nakta dikip shra balep chi khwal kuchik epla kwasla kuitin khultika qakwe nakkahkwi liqa kwa Dios naruan chiten anga kwe sa sikbal li us chokre bakwi li juntesal li Dios chikana ka kuikin nagat koy beni sa khunjik liqa kahel